Runmawi TV FIFA World Cup INLENG khi to zong zong te in zavine che bai kan buk le che o ngan ti nek nika huna kal chak khop mai to na chuanin ram pariat cha han dam ta a ram somli pariat zinga ram somli chu kan lo tha fel ta a chen chu kan chan tak tak te po ani a lungnur takin mitui tla chungin thinrim deuh chu te pon kan chan zong te kan thla liam te alo nga ya engpo ni sela football ro pui na te football hmuinom na te alang chho zela World Cup te po amor kan lo bok ngai don ta a Pwena hian soi ho na kanon nei le thei do na kan program atir changa top thleng milo en sak turin kan han som masale du chewani ti chuan he program lo thli theina tur min sponsor tu te main sponsor hi les de ni a in sakna in hofa Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board MBOCWWB lesde noya in register tan heng ham chatna medical benefit maternity benefit in nei lompui na le ham chatna shang don the te hi ron ngai ven ve ro le chichiang du tan b bocw.mizoram.gov.in in thein omrenga mbocwwb lesde office le medical ate po zo fia theire ngani tin kan co-sponsor de hi online Mizoram Zo Stream Olive Inc Aizol Zo Thuam Green Star Impact Active Sound Mizo Jersey Home le Vizo Gens de ani a anchunga hian thin lung takin lom thu kan soya Olive Inc Aizol te hian prediction ring dik te hna lukham chatak hanon petel bogatin Vizo Gens den Jersey chatak prediction ring dik te hna anon pechin boka anchunga lom thu kan soi tak zan zeta nakina prediction ring dik te po ha kan na ron puang ati prediction te po anei le zel thei dona ti chuan he vina hianin thutpui chatak mai ka chan te ne garon ju haule theya cái này do cái chu hi hoa hào dễ anh à kan shat to ang khanin du da she kan try zo la hian me sports magazine about sai magazine aizo post san chin bua sports writer and me bok ani ki da pya zo ga chu hi dinga ani vele thunga ni po hi tlangwal dinga ani wanglai ni a hianin sports writer ni me boka ti zon he voina hianin khol chatak mai kan nei le theya kan lom hle me ya mi zo te hi mi palam pang hi chu enge footballer professional footballer hi an tam ma chu ti ro chan mi chelam hi chu kan khat phar maya chu kyang zinga sul su tu le mi zo te zinga chuan am saber ti la soi swal tam om love great haunar professional footballer voina meron chut pui theya ha chunga lom thurun mol tv ten kan soya hi kan sha tangin ani hi phaila ma te ain khela mizo me cha te jinga chuan in a thleng sang ber te poti la kan soi swal tam kher lawanga tin atuna hianin engkla pangi a khel ti te po sha da cha ko ma sa in grace chi bai kan buk che a engting nge he football jin kong hi lo chan chho reng reng ti kha min shil ma sa theyam ma sa in kalo me o ei ka football jin kong ka zo chho dan ti a kha ding no pan lai tanga in khel kanin ko ta in khel ve mai ka nia chuan kum sang hi som pani khanin Mizoram ai oi no pangte khanin subroto kap khel tur khanin hei mei chi khel tur khan trial kan ya ta chuang katling chho ve ya ma se kan la no panga ti khan kan han ti chho kum sang hi som panga khanin India junior sub junior under 15 na ti khang ka khel chhowa chuan 16 India under 16 te 17 19 ka khel chho chuan 19 na enge ka che that ve pathian zar ka che thada wang khan le gol ka score wang khan senior a khan min ko zu ya chuan senior team a hianin tuna hian ka karen che lo wa he ka in hiama wang hian India team a hian le ngei po ka in be se ya kumina te po min ko le lop lo pa ma se on off ang khang ko om ta ni chu chuan tuna hian in club pa khelna hi Sethu FC Chennai a ka khel mek boka ye tuna hianin IWL kan thi Indian Women's League a hana khel mek a Sethu FC a khela club da ma te poi lo khel no to ro khoi club ka pa te nge lo khel to kha ka club khelna hi professional ang taka ka lu na hi chu Sethu tu na ka khelna hi ni ta hemi ka khel hi 2020 chhovel kha covid ma si khan professional angin ka lu ta chuanin chu min huwa Odisha FC a kumthum ka khel le a kumli ka sign zo ka kan relegate ta ka wang khan lonin min lei chuak ta tu na hian Sethu a hian kum khat ka khela kum ni dang ka sign le ani chu ani mi zo nangma lo mi dang khel exam e om IWLB Indian Women's League kan ti I League
me che ai li khi mi zo ke ma lo chu Cindy Colney le ko sei so lo chuan karena hi chuan kan pahni deuh hi nia chuanin Manipur lama mi Mizoram arodom ta baby ralte ti kha a omboka kan pathum hian tuna hi chuanin kan khel ri ani kan chu so hei wa kap te bela en ve ngin ka ringa khoi ram te nge I chan ve te po share de sa khom lo an la sagem thi te karam chan hi Portugal ania ka chan chan po Cristiano Ronaldo bang hen ne ka ai lu ania chakse ka tia ma se be se lo dam de in chak lo pal lo an van doi zok ta lo wa te lo poi hle me ma se mi dang cha tu ran na tam lom kan sei sau je la ga ti chuan hei round of 16 kan khel zo ta kan du tu sam result te po thleng lo mai the kan sei ta kan khanin a chen te chu kan chan zong te an chakanga a chen te ro chak zo ta lo te pon omanga puma hian round up kha han nei masale phot se round of 16 khlelet na hello moment nia hey world cup bo ruak chho to khop me ni zan Argentina khel aizol vek sang a thoma thakop me football ro puizia world cup ro puizia nangle an lang chiang le zualin kan ria chuan nia round of last 16 khel zone ni ta quarter final an khel me to dona quarter final khel ma thlinga an khel zota ka tiltheng langsar zual engemo tlema song kan tar lang le taila match som kwale paruk last 16 khel zone thleng khan tukin jing Colombia le Switzerland o Colombia le Switzerland in khel zo thleng khan match som kwale parukom to chuan goal hi zani le somriat alu to in kheltina goal ni 0.92 lu zel angania chuan goal thun hem beri Lionel Messi ani meka goal riat athun to chuan ani hian World Cup hian match ko chung goal athun zone to ani hi record match sari thun zone kan record ani to artist zau chho zela a record hi chuan Messi hian World Cup goal thun hem ber ni ba ka hian assist nga ber ni poka assist voi kwa ani to World Cup assist nga ber ni boka record thar an siam le boka chuan record thalam mani rolling record selam te pon nei te la Messi hian goal penalty atang hian penalty voiria ta pe to World Cup hian voiria ta pe ta tangin voili a thel to chuan voili a score World Cup penalty chel number an tel bok ani chuan on goal hi sompali lu to chuan red card hi mi som le pathumin an hu to n2 hi last 16 khel zo thleng khan amuna big chuan nuai som ruk le pani singa sang kwa zanga somriat le pali anom to chuan in khel pakhat zel hi mi sing ruksanga zanhi le pali in enzel angan nia chuan golden boot don tuma inel na boru ka nung chau khop mai tun thleng in chuan mi kumdang a in goal anan thun the tin game te lo tam shet boka team somli pariatan ani ta deu bok nen group stage sa team name deu te pon tum te pon ni mei theya ama chuan World Cup pakhata goal sari panin han thun te kha ngai chi lo tiang khan kuminai ro chuan goal thun number ni mekian Messi hian goal ria ta thuna noya Mbappe an goal sari an thuna chuan Erling Haaland goal sari an thun boka Hurricane po goal ruk tiang khan golden boot don tum inel na boru ka nung khop mai chuan golden glove don tuma inel na clean sheet nei nga hi Spain an la che thari khop mai quarter final an lu thleng in goal an la chu lowa Unai Simon hian golden glove hi adonarin nom khop me khel thum chau an nei to mai ro chu in le pel vele thu thei chu alani thowa amai ro chu tun din huna chuan adin huna thavia wani chuan quarter final lutta ten soi vele shimshimila atop kharnan Argentina Belgium France Morocco Norway England Switzerland le Spain ten quarter final an lutani beng thak chin he mai chang kha in khel en tu te po aron soya celebrities te pon en na sa to le mai ron focus china tin mizo zinga in khel en te po tam ta kan oma chung zinga chuan Portugal le Spain in khel kha Mizoram Football Association kan Gina Secretary ni mek pure nga te pon an suk ena tin gini te pon huna en ni kha khamo sha vere nga kan sei lang ve ni chuan Grace lo en ve round of 16 kha round of 16 Portugal le Spain te na chuan ni ZAN
Egypt le Argentina Argentina abak chu en hi kan tan hianin arem che thin lo ni training lo du box yang atero ani le Portugal lak sa da khanin tunge mo pu ber ke ma chuanin tactical dewa soi chuang ka thiam lo mai thema se ka lo mu ve da na chuan kan soyanga team game ania football chu team game angin an khel chuak tok lo ka tia chuan midfield position a ka khel thina midfield ina kan ti tur chu kan striker te chawm ania Ronaldo po aro puya ge turin aro pui zo theilowa a chan chu midfielder ten an chawm hne lo ka tia ke ma tang chuan I an coach ti me ang manager te po I an coach te po te min he tactical change te ron nei ve se Ronaldo khan ni sana Argentina khel ang khan Messi ipo achil hei theilowa asir lama ama thiam dan takin time ang space in pain an pechua ka khatiang te khan Ronaldo te po kha I an chang bet ne ti an khriat te ka chuan time ang haneng lo se han asira te muni khan han tol se ti khang kalo ui pui ni chu acheve thei de wangem le bol te kha amunem zok thengem ti la ya kha Portugal le Spain a chuan Portugal ka ui khop mai chaklam ha ni ti dileng wa ka po an manager du khop lo da tam khop mai manager ina tlak pui ni te po an soi na sa theya kan da sei chau to ra ngai la chuan in khel munam min ti zual in khel ange in be se ang ni phalo te in be se ang ngai cha te munam te po theya khang te kha tinga kha na soi ma sa se la round of 16 a round of 16 a han in khel munam ti ga chuan ni zan te po kha munam ke wa amaro chu atir lampang dewa khel hawa han in be se phalo tang hang kan chan photanga Portugal le Spain bok kha be se in phalo ka ti tir lama han goal chance te kha chu tama a munam don ani hi kan ti dewa maro chu an film phur ve ve nge phe chu ka shelova ani nor ton lo khop maya a goal po kha kan ring man lo deuh ti tia ani nor lo lu tuk lai rong goal deuh thut ning deuh hang ka hmu ke chuan in kha be se phalu tuk lo deuh ka te tin kan hmu tum angin Portugal hi kan hmu lo tluan deuh ati thaya midfielder an nei thatang ai hianin an khel thatok lo ka te ke po grace soyang deuh bok khanin nian manager Roberto Martinez Belgium golden generation le Portugal golden generation ti chetu ten tier chen chuanin ani thei nalai te po ma le lamzong tak chuanin kumdang ai na huaisen to zo ka Roberto Martinez chu player thak dana te po amaro chu coach thatak huang ai chong kala da theilawa chan chu an huaisen thom ase a thak dan hi la fu tok lo ka te Ronaldo first 11 a chan tira an la khel tuan tir pop te khating te kha la fu tok lo de vin ka shabo katin winger a khel thatok lo chunga Pedro Neto an la da lui char mai te kha ti fu tok lo na lai chu ning ka ria ni kha anin khela jam be sei phalo ka ti de boka tin France kha be sei an phalo ka ti boka a France b ka ha le lama Paraguay an khela Paraguay kha nia soi tam ta ko oma an khel dang kha chang kang lo ti ang zonga soi om ta tharum thok ti fall card hulo tok chia fall vel khan lo thiam bok neng khanin friends khanin an ti hlei thei lo dewa hun tok don thleng khanin amaro chu penalty mang khan ti khan an han chak khania Mbappe po kha soi se lang kai na sa khop mai le lam ki par hun to pan chi bai du lo vel ta ka hai khel po ruak san zia ti lang chiang tu nin ka hrepo ka an khami ti lo kha chu a hmu nom de vakin ka ria tin chu ba ka round of 16 in khel bi ka chuanin USA le Belgium kha a hmu nom chu tu ran ni se ngai event lo nin ka hrepo ka balogan red card ne kha kan hriang an suspense saka khel theilo turanga yan khel tir Donald Trump a borok zong zong ne Donald Trump an FIFA abiek thu te se chu ta red card an suspend nuwa long thu ten la soi ta de kha football ngai na tu tang kha chuanin a om lo de hlek ka te ke chuanin tin chu ba ka Belgium po kha an shoi tu te timayang Royal Belgium Football Association RBFA khanin FIFA ne na lungoi lo nan thlen po khanin inga vak khan an lo ngai lo wa FIFA zo khanin Belgium in nge heta hiam boin na turin nei lo tiang deuh top khana lo changa a thana thak ve don em amaro chu kha Belgium khanin channan an mangzo kin ka ria an captain Yuri Tillemans po khanin kan lung oilo na ha enge pon lama lan tir loving field chunga kan lan chu tir turani atia chu atakin an ron tilang chengin ka ria balogana khel ma se an ngam em Belgium khan 4-1 in an sopa har satna tok lem lo khanin ne nan han chang theya han atopa Lukaku an pet goal pe ka chu Donald Trump a signature den santi de wang han lam de khera khang te kha ati ngai nom tu ati hu nom tu chu ani le zualing ka ria tin ni zana Argentina khel te ka chu
สวยง่ายเราเจียงสาก็ได้หูน้องคบไม่จับตัวเราตัวละรัวลินควอเตอร์ฟิแนลเทงโซเราอินในมาโรนัลโดเลยเมสซี่กันมังชาไม่โดนมาตีไล่คานินนนคัมแบ็กชักคบไม่ตินจูบากาจวนินเบสิพักบักอินสวิตเซอร์แลนด์นั้นเคลชาก็ที่บอกว่าตุกินาคานินโกลมละวันอินเนตกนัวคันโคลอมเบียเนนเพนัลตีนเปตา4-3เนี่ยนั่นหันจังเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นี่กุมินวอลคัพเคลชันติดขจวนินควอเตอร์ฟิแนลเทนันริงตูหินตั้มวักกระริงละว่าอามาโรจู player langsar nei lo chung hianin nanong khel thei khop mea granit zaka ti lo chu langsar lu tuka soi tur pon om lu tuk lawa ama ro chu team game in an khel thiam an ni hi Argentina ma chon le tur an ni an ni hi an la mu nom don chau bokin ka ria yeah ni zan he ka chu status worker na sa khop mai ni status en kha kan ke mai lo chau ni a pui khop mai ange pu ma sei be dui ne nia basic phak lo tang kan soi ve kan soi chananga USA kha kapisen phak lo khop me a thleng tu an nia an phur khop me an thleng tu an nia chon an mual khel tur an nia en tu mi puipon nga ni ba ka team lian ti la hei Argentina te England France te tiang Spain te an la tum lowa Belgium ron chak chho chok kha an han tuma Belgium in Basin Park lowa group stage atangin an ron chak chho chok kha se last 32 a Senegal an le thal dan te pokha aro pui viau amaro chu an khel thatok lo ti kha na hriata anni pani in tum tur kha ngai vente pon hlo ang ringa I nge che thalu tuk team an champion turarin kai lu tuk lo ve ven ni wang khan USA pokha an hu phur lo kha an hu phur lo khop meya an boru ka chuan an mual an khel an inangin an mual la khela hlok pui an home hlok pui an tum viau lai khan Basin Park lo amaro chu I chak phu jok Belgium khan chakin kan rian an lom pui khatia chuan nia borok neu oma USA an thlenga politics a inrol na sa tia an nichina red card la han suspend le takte amalo ka red card a muan nuan khel chun zom le takte khangte wang khan football a soi neu tampha tin USA hi football ngai na anni lowa football ai soccer ti tlat khan ni wang khan football tan po Belgium an chakha a thain ka ria anni chakha alomum kan tia chuan nia France ka ama in group stage le last 32 ate po Europe team pani Sweden le Norway an lo khel to chuan African team tha Senegal an lo tum to boka chuan tiang khan Asia mi Iraq an lo tum to boka chuan an khomwal danga an la tum lo langsar chu football team khomwal tho South America khomwal ami an la tum lowa South America khomwal ami Paraguay an tum tur kha antan fiana ni tura kan ngaya kalo soilok to ngchon fiana han ma chon ta chia South American game an han khela an fit tel bokatin an game aranga bol takte ten pe kwalin ten khan an be taka Norway team tha em kha an puai tatlat me ni goal thun 2 point penalty an mamota penalty field goal an nei theilowa kha France tan po in fiana turni in kan ria in South American Commonwealth team thazok Argentina te mo Colombia te mo tum phei se chuan an boy thei viau don in kan ria amai ro chu final main an tum thei to lowa final up an tumani pon Argentina chia tum turanom to chuan nia in khel kha amunom hlom khok me kat base ai na munom vek khami enge dang song kha chu Canada le Morocco te kha karin ai de na amunoma ai ne to ka Canada khan an ngam khop me tirlam pangphei kha chon goal thun treina hun thate khan an nei masa chuan Morocco game an thatchawa hakimi free kick fing tak tang khan goal han thuna goal an chuan hu khan Canada khan phurbel huamin an zawai khan an noran theito pin han nora an nor lu tukna lampanga khan goal ni an chua Morocco in 3-0 in nena an changnang chu an game atak tak chuan ai ne to ke me ni kha amunom ka tia chuan nia nichina achumi main Norway le Brazil kha munom ka ti khop mai boka Norway thatzia alang chiang le zualin kan ria ama kan lo soi towa Brazil tum the ni wangin helam pang an thlang ka nge niang o kan ti ama ro chu Brazil la ka record an lo ni thatem wang khan last 16 na in tum tur po khan an lo hupur lo viau ti ria chon an hupur lo ange in Brazil ball thiama kan ngai thin laka po khan ball an chang nema game an thununa chon halan goal ni mangin nen han changa Brazil po khan van duaya penalty an sela Enric
ana thelte Casemiro an thelte le chance tam takhan nei ni an van do in kal tluanga chuan I Haaland goal ni mangin Norway ne nan changa Haaland alom kho melom tluang zela goal khatna an thuna an han loma Norway an fakum em na chu I an nun phunga hian achin amoi tok a om tokat chet hin zirtir na sa ichunga in potling thei ti hi an zirtir na cha awangin goal an han thun pokhan an over luai lowa chuan I an nuwa Haaland an goal ro pui deuh mai goal moi deuh mai an thun le khami a goal thun poka I Sithum phurto goal thun ang deuh chau khan a lom loi moti tur khan ni kan ko le kha tiang kor pela tian ti viau khan ei chung lokal ngul ringota thiante anunga an ron zuang kaya pu khani ta deuh mai a kha I Haaland afakom I World Cup khel ma sakbera goal sari an thun hal panga ani hi goal thun thei pi kin shim me EPL goal thun har satna muna aron kala I season khata goal thun nem bera ron ni ngal ringot ting khan ram tan po game som nga kheltin main goal som nga chuang an thun hal ringot ting khan aro pui zia ron langnun le ka tia china dingana ron soi to Spain le Portugal kha kei dinga ron soi lo ang deuh zong takhan kalo thlir ve thunga I anni khel kha hei nu naw le engemot anol puitan chuan amunom lo mei o mang o chukati amai ro chu a tactical lutuk le systematic lutuk kha ange amunom kalo ti thunga I Spain in tiki taka modern game an ron khel chuaka club anga khel po har ram anga ron khel chuak te ka bon hi kan te khop me Portugal team thalut tuk midfielder po nei thalut tuk anan kat kuala cholok ma pe kha chonan khel tha le zualani an kat kuala an choklu hai khani de ubera chon Portugal pon chance tlem chon nei thawa ma ro chon so tangkai biglowa Spain pon chance tha tak Mikel Oyarzabal thunno te po yom tak so ma ama ro chu cholok main goal an thun theilowa cholok nulam panga I Portugal gamer on kang shet don amai ro chu an player poimo Nuno Mendes in liama kha an game ka pot niam le ta nin kan ria chuan I Spain in bola an changtama an kat kwal renga chuan minute somriat aron tlin khan an minute somriat an khetlin khan an coach Luis de la Fuente thuak fin zia timeyang afin gamer cheer zia ka ron langta amain game muang an khela gi an nga ka do thei takin an ti goal thun chun tum tho ama ro chu minute somriat malamang goal an thun theilo ni pon minute somriat nulam panga chuan goal thun nge tumin an game an hantirang tachia I Mendes alo to lo bok nen an game arang chia Mikel Merino ron luta chuan goal hun pek bela goal an thun ta I an game kha Portugal pon khel thalu tuk thona ngin an Spain bi kha champion zia mange o katia tira besian phak lon kel chauke kon chakke kewa I net in netok tem kapovar den po khana in netok ani tiang te khan be sei chon phak big lo ma se an khel tha chau ke Portugal laka kha chon champion zian ron chu ta tak nin kan ria chuan champion pon phu khop min ka sian khel ka munoma I ne na an han changta mu kha game kha muno tak nin kan sian ya ni china grace pona ron soi to Portugal hi a player mal hi chu club a pon che tha mani amai ro chu I Portugal tan team ramtan an khel tha tok lowa chu chon tur nin kan ria midfielder te po tun lai ani tha ber Poland ni tha tak kan nei Vitinha te noma João Neves te Bruno Fernandes te tin alut lo po tha tak kan noma ni chu ti lai chuan an striker an chor thiam tok lowa an chom tok lowa chu ta chuan coach an nei fu lo nin kan trian coach Roberto Martinez Belgium nge golden generation kha akhal dai towa I engma ani pui lowa chuan club a po Swansea City Wigan ti te Everton ti te en kola chu tianga nu man nei lian lu tu kan ni lo World Cup a hian ram dang coach ruai an la champion ngai lo an tia Portugal hian coach san ni thatte lul nen Jose Mourinho ten nia Ruben Amorim te Marco Silva te pon nia tiang khan an ram coach thatak tak te han ruai se ni a khan I Mourinho ten ruai se chon an zanga tiang khan borok thale zual nen champion phulu tu khan ni line coach san nei fu tok lo in kan ria chuan Ronaldo uyom khop me an chol World Cup atangin an chol nge World Cup an mang tha ta ni chuan a to bera chuan in kel munom
ni zana in khel Argentina le Egypt kha Argentina ka Copa Verde laka khan an khel tha tok lor I 3-2 in an chak shama kalau clear ve dana chuan Egypt lakai chan ol sam deu jok tong ti kalau ngai dana ni amai ro chu ani hak uloma Egypt an ron khel tha khop mai ai gupta ho isala hawin an tlar ma ten tlan sakan player ten tlan sakan dan khan har me WWE ang dewin amunom theidan tur ang bera thon thu duan sa ang dewa khel chu kha ang ka ti bera Argentina in sian han pura Lionel Messi an penalty an thellia chuan anhun thani cholok main voi ni imakali star tau goal lo le Julian Alvarez ti goal lo te uyom tak takin an han thela chuan cholok nu lampanga an game akang chodo ne muti line counter attack atangin Egypt in an ron thun bela sin hian han pura Argentina an tlom ngei don ni ti khang ngai dani to ni entu te po Mizoram entu tam tak te po an nual man kho maya ai bia khu purom khopan man to ni an mut kha chuan Messi tan lo tu Ronaldo tan tu te pon status an nei chuai ta sumo chuang ve mai tu rang te po khan chuan gamer on kal chewa kei kalau ke ma chuan kalau thira chuan kan en ho na po kalau soi ve chu minute somriat ma gol khatan thun man chuan an su chawang kalau ti ve to pa chuan I minute somriat clean ma che som sari le pakona an han su ta chuan rin lok ang nge in 3-2 in an han le thalta kha game pui khoping kan ria chuan nia responder on soi zoi to ni chin ani chin khan an coach scaloni finger ti khop meya a top lampanga player an thla kora ma Lautaro Martinez te ron lutira ten khan Gonzalez te an thla kola chuan Messi kha alaya om khan a thato lo an check ne ti kha se to asira an pochi asira tangin an cross chara a ball thiam zia an lan tir le I Romero tawlu te kha he taron siam lu kha Romero tan khan zuane mon che son ngai mi lo khan om huna tangin du to kan siam lem khan lo taw tur tak khan da chat me chon ama pet gol a gol ni na po kha gol pui tak chu ni kan ria ten khan Argentina an han chaka an game kha munam ko ti khop mai I chuan a khai khom na chuan last 16 kha rin a yana munam ve ka chuan game nu nung ber Switzerland le Colombia kha anni hi team bo ruak lian loi si lo cha tha mai group champion te pon ni ve tianga gol po chu tlema han chak chho khan anni tun din mun thleng an nia penalty shootout ta anin tum hiala an game le an team en pon penalty shootout ta in tum kha a fair tok via in kan sheti me yang nge anin ne to ka om reng ni kan nga ya in kel munom la 69 in kel amunom hlom khop mai ti kha an khai khom na ni se Atlen turam hian ta veka Canada Mexico le USA te quarter final aja kan mu thei to don lawa ti cha aron soya khanin hei kari ro lo ama ram club ta na khel chasi amar chu ram ta na khel chatok lo hi anom fau chin ani ka ta khan grace te po India ramain khoi nge mun shang ate in lo fe chhuak china Thailand ate po khan goal te po han score ni te khan ka cha ka ta khan enge club ta na khel le ram ta na in khel kha enge khalaya khan a in kara khan a in an lo na har sat jok na te mo tlapa hi chuan hei kan ei zon na ani ve pakhat boka le nuam kan lo ti wanga in khel chhote kan lo nia ten hei nge ke ma ni na thoveng na ti me ang pressure om lo min phuar tu om lo khatiang ang kha tlapa chuan in ka feel lan chu ni bera nuam ti takin kan in khel thea kan khel that le kan khel chiat kha chu kan next season zel khan ti khanin ashil kha ani me tlap ta ni ro hi chuan in ramta ne ro hi chuanin kan khel chiat le khel that lo hi ke ma ni he entinge kan soyang min phuar tu om ramtan hi chuanin ramai oni to wang he pressure he sanga ti that lo kan hlawa khel chiat te Thailand ta na kan han score po khan khata po khan han soi jaw lo kela Thailand lak kha history kan siam na kha ni ta ni kan ne lo lu tuk game ma po khan ma se le lam atheng turam te kha
ai mi lo au luai to ma se khatianga pressure chunga kan han khel kha kan khel thazo ka mun chu o ti te po thin ta ma se club den hi chuanin tapa chuan nuam kan tilu tu khi ke ma chuanin ei tuna te po kan ISL player tam tak hi han en le taila India team mi palama mo mi palama national team a po ngatinge kan thlen that sang thei mi alo heta sang tak ngatinge kan thlen thei lo FIFA World Cup te po khel te po kan cha ke mem ta mi palam pang te po kan be se a nge sponsorship te po a tha a me chelam kan thalawa ti me ang chu tlai ka ra chuanin mi pa chu tapa lo tam deuh an la a khanga khan an du to ka pressure om lo na ti me ang nuam ti takin ti khan an in khela ram ta na ni che khan ni nei heta kan tho rim na ka nge kan ti ke soyang tlapa nuam kan lo ti lu tuk to wang khan ram tang khan in thei to kan suwa thei lo di thi hin te hang ka sia ke ma tang chuan ma se tuna world cup vele thungai chuan pressure sang do ne mem ta ami mal ang pon in be na te po an tong sa hey Ronaldo tele Messi ti te po enge in hial na mi zo zinga te pe chuan a om reng ta khang wang khanin i teamwork ani na khanin khel that ve kan tum sila ya khanin an boy ve training ka ria o ba ga ram ta ne ka chuan training ne ten lo nei rei tok lo chin bok nen te ro ani le nang ma bi ka in khel to chuan chu mi thailand na school chung chu mi no mi le ti ber ka ngai hlut ber ania ke ma chuanin ma se ke ma a nuam ka ti bera chuanin I day Independence Day Mizoram chunga Pachunga University College ta na college in elna ani so Independence Day khata khan fence ten tama o khatianga khel khanuam katia Thailand apo fence khan tamboka o Thailand lam home team an ni wang khan khatiang hnuai khel kha anuam ke ke ma chuan ta khan in champion te ro idea apo ya bilamola in khel to pe ke advance zak to a thiang kha kan lo ti khop mai che mo chuan enge round of 16 ka chu ti khan du tok tam mai la sei to te bol om chonga he player ro pui mi te na kan du ron mai Cristiano Ronaldo te Neymar te chu world cup a chuan an hmel kan mu ari nom to lova chuwang chuan thlan da thu te ka han soi ve shim shim a thain ka sha a Grayson Bull han chan sela te ro Neymar te Cristiano Ronaldo hai legend kan ti ang chi mo player lang sar ang chi world cup an hmel kan mu to lo tur heng tin nge in thla liam ve ang ke ma chuanin legend tia khan ke ma chuanin Ronaldo hian soima satai la hey tuna an group stage an khela kha temin kan soi zau de ulokanga Uzbekistan ate Uzbekistan te ne na an khel kha chuan Ronaldo kha hey box thunga lo om thei deuh kan tia kha khatiang ang kha hey kan hulea ma se tinge players anin nei that lei wang te po anianga ma se game danga kha chuanin an team combination te po alo that lo wang te po ani the Ronaldo mai ba ka hey midfielder game te kha alo boy em ta Ronaldo ro pui theina kha kan mulo ta ni chuan tun world cup bi ka hi chuanin Ronaldo hi avul lo ti lao kan soi so lo anga ma se ama mi mal chuan a che chuang lawa chuanin hey ke mai na ka ngai sa na chan em legend ka ti na chan pakha chu Ronaldo bi ka hianin kan soi zau du lok chu ke ma bi ka na kina sarma te sardinga ten andu zong te kha chuan ron soi na ve don thawa I Ronaldo hi kan soi deu bi ka nga ama bi ka hianin hey a en ton tlak na lai example a hey a hard work discipline le a in sum theina eng kim mai a discipline zong song a hnu chiana te le euro nge UCL La Liga kan ti te EPL kan ti ate nge khat khang zong song a khanin alo thunun to a mit kha atlunga ni kan mu to kha chuanin enge thei top kha achua khanga a prime lai kha kan mi thla hianin a cham reng to do na chu player sangte anga athiam nge player sangte anga thiam ti wanga kan ngai sa ni loin en ton tur hnu chia wang khan lo ni ta se Ronaldo chu chuan hey kan generation a na hi chuanin a fans te haters te le ama wa she
satlia ve shim te poina in hial na bin nei tir thei tu shim o kan generation a aron om thei hi aro pui ka te Ronaldo le Messi chuan Messi le Ronaldo hei kan soina kan debate nei chu en tika ma hian atop lei thei don lo hian ka ria an thiam ve an ro pui ve ka tia chuan Ronaldo hi ka da sang jok chu hei a career a en ton tla ka ti kha chu wang chuan tuna chuan in Neymar te kan li jeng kan ti ho Ronaldo te Messi te ho hi kangai sang ka da ro pui boka ma se Ronaldo hi a thabera atla towa Messi a thiam vera la dam ting ka kharang lo sai chun jong ngai nom mai han soi ve ula Neymar te po ange an chap kho chu tro không ai thang no khop mai kan soi ma se zo mai nga ma ju chan vera la dam tho kan soi mai se nia Ronaldo au yom no khop inga nei bar nen po Ronaldo big kan soi ma sang ania World Cup a teammate ten that ber kuma ani choi la man pan deu hi affair lo te ka te gai chuanin ngai to chen chuanin chuti ro lo chon euro sang hi som paru ka hanin rim kai tuk ni si lo hanin champion pui theya Portugal tin chu ba ka nikum loka Nations League ka Spain ne in manzanan he lo to Spain ne khanan champion pui le poka kha poka international angzong chonin anil big chong lawa la ro pui tho ni ti ha kan soidu tin chu ba ka World Cup a hianin voi ruka in lana gola khung veka hei hi midang ti then lom lawa hei hi aro puina pakhata ni le boka World Cup a nil thina choi lo han ti mai latin gol som pakhat la khunga khang a khel zong zong atang han Portugal ta na khung hem ber ani World Cup a khanin tin match som hi pasari a in lana Messi chi ani a in lan hemo oma an thleng sang de thin phei se chu hei aya in lan nem jok tur ani ma ro chu a then chin a sang lova tin tunan tlak dan phei chu quarter final po thleng phaluna han tla hi chu a toy ma deu ka ti uyom deu ka ti Portugal last 16 an han taringot mai hi chu ama tan po champion lo dan ro rawa semi final vela han chaklo ai khanin aril runa thlak jok donin kan sherewa last 16 a han thlak khachu tin chu baka World Cup in elna gol khung upap Paul khan ne Roger Mila kha alat luklawa ani ti lo khachu Ronaldo hi gol khung tamman lo ni bok neng khanin tin chu baka ramtan gol za somli paru khung to baka aram chau lawa potlap level a chon soi ngai lo ania lo chu the zong zong deuh tho lo chuak to tu ania tin chu baka football history a gol za ko som sari chong khung to a gol sang khata khung tlin ma hi chu chol du bi kan ring lawani boy hi han khung tlin go sang khata khung tin ring na me garinga ke chon no season thara hi chon regular dewa in hliam lova la khel thei chonin go sang khati chu ron khung tlin mai chu garing to a mu cha kom bok ka tia ka a khung tin ma chu chol du kher lo mai chol ti du ro kher lo ma mai thei ama tan tu na phei chon World Cup a top to anga angai theya i go sang khat khung tin hi tumber to turnia kan ngai pakhat boka tin kan soi pen le du za pakhat chu ni china Belgium coach kan ti kha nia alu tir tuan thak te kha at diklo dewam chu ka lo ti dewa tin Ronaldo po hianin first 11 chan reng ba ka nge an thak po han lung oilo mai te kha ama khanin an ching thina ma ro chu tuna chung kan hulu tuk lova a khel pona khel thavio tho ama ro chu ani po bench a thu mo alu lion thak ani poin lungoi thiam se ama han minute limit dewa chan po kha lungoi thiam se mi hian hei ai hianin an ngai san le zo zo garinga Portugal tan po hianin ale lamzong tak chonin a tha zo khong em o te po ka ti thina ma ro chu ani tuka gol khung thiam striker an nei chuang lovin ka hria hei takhi manager chatok lo coach chatok lo ti mai la tan chuanin boina tham tur chu an ni ve deuh boka international football a mu to lo tur chu awiyom ka ti khop mai atin Neymar an la om boka Neymar phei ka chu ko don nge don lo ti borvel bo ruak an omkara hanang ko chu tan lain hliam le zuya atir matchan khel thei lawa aduang zat point khel do ti chiang ra tun kuma chuanin voi khat ma first 11 a chang lo bok nen khanin an han tlama le bok nen khanga khanin ani po midang ai khanin ala na le chonga moti mai turan e mel en ka chuanin an chap na sakhop maya tin chu ba ka Brazilian an mamo la in ani in hiam wangin an khel tha thei lo bok nen khanin Ronaldo nen hi chuan Neymar hi chu World Cup an thla dan hi an du thu sam bikin karing lawa kai ni pon kan ui puya an ui om don khop mai ka tia tin Messi ala dam boka Messi chu avoi ni na World Cup choi le ngai turin du sakna ka hlan ti hani mai te se ye an tan World Cup no more hi duan an ve ta si lawa Neymar te Ronaldo te
inge pu ma thla na thu lung kwai de ni hana sei thiam de wang karing sei tur hi ka nga khop me Ronaldo chungchang phei be ki chu I phek ni deu thoi in bua sai na ka ne ma ro chu toi te sei ka tum ngan ma ra tangin kan tran nga ni nei mar hi football thiam big zinga mi a khel shim mu na ma ball an chef an khal vel a chevel shim shim mi Brazilian ball thiam an tiang samba football khel chuak thei kha tiang nga thiam kha nia munom khop me Messi tin na han khel tlanga I Barcelona munom le zuala amai ro chu Messi lim nuaya thlazar nuan omreng ai khan I PSG an zuma chuan lothlin na sang sang te pon an chang chowa amai ro chu Ballon d'Or an dong talo le World Cup an champion talo hi chu yom ka ti khop me ama tan po I akim lo riau in kan hriat tiang khop pathiam si hi chuan Neymar hian Brazil tan bi khian voi zale somthum ma khel to goal somria ta thuna I Brazil tan goal tun hem berani Pele football la ro pui Pele goal thun kha ramtana goal thun kha an khuma amaru chu Pele khan ramtan khel tam lo nan goal ro chu thun tam viawa I game som kole pahni khela Brazil tan bi goal som sari pasari thuna chu goal thun tam zia chu Neymar chuan I game za som thuma tangin goal som riat ta thuna Pele ai thun tam na goal I goal thum ani chu ta khan Pele ro pui zia le Neymar po alo thiam zia kha a hriat tho ta chuan nia Neymar hi I World Cup tan siam hi ni lo ve deuh shim shima van doi thei khop mei sang ni som pali World Cup khan an ramin an thlen trum khania ta khana khel thak khop mai World Cup khel ma sak berania quarter final thleng khana khel tha goal li thun to ni Colombian and quarter final line tuma hliam na takatura semi final la khel thei to lo semi final la khan Neymar tel lawa INLENG Brazil kha Germany la ka khan 7-1 ngot khan an tlom zuita kan mual pho zuita chuan I sang hi som ni pahnia khan I hliam wangin atir lam kha INLENG theilowa match ni vel chau kha INLENG an thama le ta sia chuan sang hi som ni paruka bo chu ti tho chu lo ni le ta hliam wang le fit tok lo wang te le players da thadang rol thar kum no pangjok thadang an lo tam tak wang te ponianga kha wang khan atir lam pangan khel lowa I knockout stage aron lu ve pon top don tre paron lu ta chuan match nu nung bera top don lam pangaron lu ta penalty atang goal an thuna I che thalung ma se a World Cup nu nung bera goal thuna atopan khar kha ero chu alom puyom ka tia chuan an niang football thiam big kan mu to lo tur World Cup big mo kan mu to lo tur hi chu awiyom ko ti khop mai nei mar kha mizo te pon kan ui khop in ka ria kan ngui viau ani ti kha nei mar big chuan ni sela chuan Ronaldo chungchang hen soi vele thu kan du chu I ani hi player thokrim I thorim le taimak lok zia le that zia atang kai zia lantir tu I enton tur tu taknin kan ria chuan achor chuan ate po hi inge koi thak le rethei bakber taka lo chor chuak ani wang hian tor te poi tur nem bi ka chu angai san omna po ani zui ta reng in kan ria I anu Maria Dolores Alveiro lepa I Jos Dinis Alveiro te hi Madeira khua chung kore thei ve tak an nia chung kore thei kho sakhar sat tak an ni chungin fa pathum khan nei to ni chuan fa pathum an nei to an chung ko har sate mem line apa hi zuboya tang ve zu in sa boxia chuan chuti chung chuan apalina turin fan pai le ni chuan fan pai le kha doctor te nen tir po khan an chung kot din mun le anu din mun atang khan hei chu pai to lo mero ti tlamero ti hialin thuron an pe ni chuan thuron an pe kha anu po in ti tlak du rum te an nei changa ngai tuana an khosak din mun athira an khosak din mun ngai tuin ti tlak du na te po khan nei man rum ama ro chu I afa pai tlang kha tlang ta chuan afa pai tlang ta mi pano pangaron peng ta chu Ronaldo hi ron ta kan mu lo te kho mai lo ti klase chuan tuna player ro pui chan chin hi kan soi don lo chuan apa hi I an khuwa adorin ha FC akhan an thuam thil vel en kol tu vel khan hi wang khan Ronaldo hi kumriat mi ni an academy ala luta chuan ani Ronaldo hi football tu me pa ni na an kot vela pet ring me an ni hunolan li chuan kamu theilo in khele ka mamo ti khopa football khel na sa ngai na khani chu ma poson chak khop me a rual puya thiama
atlan chaka cheranga bola thiam bok nen an khuwa a club lian ber khan dollar som ngai nan lei chuak ve ni chuan chumi nuwa chon kumsom panhi mi nin an khuwa tanga kilometer sang khat le zanga la sporting khopuya khan lisbon khopuya khan trial ma chon turin fakal venal na la ta chuan trial ma chon na hat trika siama cha thakop me sporting lisbon club lian tak khan an academia lu turin an han la ma son chakhop me kumsom paruk mi ni in senior team an lang chawa chuan kumsang senior team an khela august ni ruk sang ni le pathuma khan Manchester United le Sporting Lisbon khan friendly match han nei ni chumi tum chuan Ronaldo hian United player thatak tak senior tak Gary Neville te po khan telani tiang kha an bum kuala an chai kual thin kha United player te khan thiam an tilu tuka an hokunga an boss Sir Alex Ferguson an hena khan kha play role khali ro tin an ngen ta sup chuan Alex Ferguson khan a leita friendly match an khela changa ikar khat nu le ka Ronaldo kha an la lut fel ngala chuan khovela manager ro pui Sir Alex Ferguson an nuaya injir chawa ain tuai hriam chawa khove tu na chuan kumsom ni le pathuma lo ni meu chuan khovela footballer thaber mitam takin thaber an ngai ania chun baka infirm using a sum la lut nember ani baka milar ber lo ni ta chuan ni chin kan ding te khan a hlotlina chan sang te karon soi to eng ma chen chu tleman soi belle kan du chu Ballon d'Or hi mimal choi moina ngai hlutlo panga khan dung kan hria sa ve kan Portugal tan voi zani somthum pathuma khela gol za somni le paru kathuna Portugal tan gol thun nem berani mei ba ka player zong jing ram tan gol thun nem berani chawa Champions League game za somriat le pathum khelin gol za somlian tuna gol thun nem berani boka chuan club le ram tan hian games sang khat zathum somni le paru ka khel to gol zakwa somsari paruk atuna player mishing piang chuak to zong zinga professional huanga gol thun nem beran ni gol sang khat clean masaber ani pon rin oma tengkan kal choda ania chuan trophy hi somthum panga alatling to world cup a chuan nia voisom ni pasari khelin gol som pakhatan thuna amana soi chu chonum em chu hlotlin na ka chan sang tengka chan theina hian talent chu 1% ania thorim na hi hard work hi 99% ani atia chu kan enton tur kan ngai san em na chan pon nia chuan Portugal hi Euro champion pui to Nations League voi ni champion pui to buk amai ro chu fur khwale ro ti chu kop tura duan ani line Ronaldo ro chu World Cup nen sang tura duan ani thunga van doi thla khop mai uyom kan tia chuan Spain laka an van duaya World Cup chu lo mang thata chuan kan atop khana chuan Euro te World Cup te alo her chuak le pathian zara kan damanga kan en le thinanga chumi huna chuan player pian na le mel tha ball thiam gol thun thei posi moi boxi Ronaldo ka mu turam to don lo ni ta chuan chung huna chuan kan ngai thei khop mai cha CR7 kan la ti phone karing awan nga inom tak em ni an chan chin hi dar ka enghu maza tai soi tur hi oma amara zo tuna ka sanin ron soi kim vet the ani lawa tuna cho internet da chato a kan an chan chin kan shi do ni point kan en zung thei to amara zo thlan thu kan soi ve shim kha a chul kan ti wang kan ron soya Ronaldo de Neymar te kan han mu to lo tur chu an ui hle mai chu ti ro chuan kan generation in an ni angin khel thiam big a Messi te thlengin mo ha ta hurricane te pawh nia chu mi hrang kan han mu thei hi a lomam hle mai ti kha kan soi tel du a kan chol lokanga kan let le watang It's the World Cup time.
tun ol lutaka khan imidron titlai vero le movie chi chang action horror romance le series mo lam tak tak ma ni chung ne le yeng na turin itan zo stream mobile application ome zo stream mobile application hi play store mai ba ka android smart tv changte in ol sangte download mai thi Vini arin rina kan leng lu dona arin rina hianin sports thil chi sang sang an ne chung te chu kan en ko langa a fit te pro kan fit pha de view turanga yang oh kan lu tang Thulo mom de du mai chu rin hianin sang ni somni le paruk hianin angkum somni tlinlom nan discount tha do mai tipoka Instagram a rin collection tin ama in lo follow nga in lo enve theu don ni oh Hello Leleta manzan Spain e Portugal in khel kha prediction kha kanon ti aring dikhan nuala chungzinga avan nei ber chu kina screen a pokan spin lai ron langa fair taka engkim khati ani ti kha milo sha sakula minga ani Spain ne Portugal in khelaring dik chu minga ani hian kan soita kan khan olive ink aizolte ne na tangin lukham chata ka donga tin visochans te ne na tangin jersey chatak adong dona kina kanon contact nga tin prediction te po kan la nei le zel to na Runmawi apps khamin lo download saka min lo rin sak le zel turin kan khan ngen du le chewani ole he quarter final za kan pabak ta quarter final in tum tur de kan soi ve reng nga France le Morocco te hi July ni som zitop ni zing dar khale chan ve anin khelanga Spain le Belgium hi July ni som pakhat
Indrin ni France le Morocco kha zirtop ni zing zo ka ni Spain e Belgium hi Indrin ni zing July ni chom pakhat dar so pa ni le achan via aning khena nga Norway le England hi pathian ni zing dar ni le chan via aning tu manga Argentina le Switzerland pathian ni zing tho dar du le chan via an khel do na tho ma angai hlom don khop men ni la pon men tlang ngai he do na ni he Fiam thu hin World Cup cho khel te ai na en tu te kan chaw to so kan thia mut kham har khop mai bon ni sela Gracie Chang han bu han chen ni la ka dua he quarter final cha kan tho bak ta engele khoi te hinga ien chak zwa de quarter final in tum to rai han Spain le Belgium chuan ka soi ka en chak chan le kan soi ngal don chuan France le Morocco tang hianin ka tan venga Morocco hi an team hi team game nei than nia asir le lam atangin kamu dan le kasia dani ka ngai dan kan soinga I asir le lam atang hianin an hlo manor tu hi entinan right back a hakima te ron overlap thin ta nge Brahim Dais no kak lam sual ni chuan milo the thiam la chu te na anin copy hakimi ne na anin copy an hu no min an hu dom karinga chuanin defensive a hianin defender puitur hianin tuna hei kumin chunga young player a khel thapol bayodi kan ti te kha ta khang te khan hu nom chodo en ka ria chuanin I tuna an striker hi Saibari hi ain hiam tero ka in hiama kha ang lawa khel thelo phe chuan Rahimi ten lom vele ta khang ho an khel hi a hmunom donin ka ria chuan an opponent tur France hi an tharual hle in ka ria ke ma ngai dana chuanin alang sar chual hei Mbappe te Olise te le Dembele te in kop tur hi hmunom don bok dani Olise hi nge angema hmunom na san tur chu Morocco ne na Bayodi ne na anin changkop tur le lam midfielder in changkop tur khan hmunom do na he hi France le Morocco in khel hmunom tura kalau ring ve te chu ania kalau rin thiam dan ve a hmunom dan tura kalau anin be tur hi a hmunom do ning ka ria choni Spain le Belgium a hian kal le la kal le thei chon Spain le Belgium hi game Portugal ne na an khela ka en kha Spain hi chu ka en deuh kha ni me chu ta chuanin an midfield game hi nge an khel thei ka tia midfield game an nei tha ka tia Belgium le mala an left winger hei tunga kha Jeremy Doku te Man City player mo tlan chaklu tuk ball thiam tak mai te kha khang te kha an hanom le anin ne tok le vi ringa Spain le Belgium po hi Lukaku te an hanom boka Spain la mala Rodri mo defensive midfielder le ahma Pedri an ding lenga khami te panhina chom tur khan yamala te ahma an hanom le ahmu nom don hian ka ria hemi te hi ka en chak ber chu ne Spain le Belgium in khel te hi chuan Norway le England vele thunga hianin nge kema hmu dana chuan Haaland le an defender le England defender pali England defender ho hi club khata lo khel ho an ni wang hen anin hre chiang dona a hmunom don hiang ka sebo ani Norway le England in khel te hi chuanin an team pani midfielder game po hi hmunom viau turing ka sia hemi te po hian game hmunom na san tur chu midfielder game an khel la sadon anin pass goal thenga baka nge Odegaard te Norway te ho te po no ma Norway lama Odegaard te no ma chuta chuanin le lama England Bellingham te Rice Henderson te an hanom vele khang ho kha game hmunom don viau in ka sia chuanin Argentina le Switzerland bi ka hian quarter final a chuan han soi zo lo la Switzerland in khel hi chu ke ma tak hi chuan ka en mang lawa ma se Argentina bi ki Messi hi an thiam pui pa hi an chhor thiama an hmang tangkai the ni chuan hmudom viangat an team game an ni tu ka tha hi enge an players te anin hre chiang to na ka tia chuta chuanin nge quarter final hmunom tak an
min chop chu sak thein ka ringa chu ka mu dan ni se quarter final chila ani le hei i chan ber Portugal an la ta sia tunala tam housing a hanin eng hinge champion turai ring kai ke ma chuanin kalau predict ve da na deuh hi chuanin Spain hi lut chhota se Spain amo France chuan adik thei te ro chuan le lama hianin England amo Argentina chuanin final a hianin Spain le England predict nge a chak zok ang kha chuanin Spain hi chak tur chuanin ka be sei ber an game game ba checking nang ma ni soi da khanin midfielder ni a defensive midfielder ni a ilo enchik dewin ka sha game han soi te an vela po khan te ro midfield lam pangkha sa ma lo soi ang deuh khan Spain hi an chak to do lo mo champion zia an nei ati wang po ni lo khan ka mu da so Spain hi ka be sei ber ani chu en club ni chan ber reng reng United nia chuanin nei Ronaldo khelna te ka transfer me ya kai ma Ronaldo ngai ngoi ale ngai nom hle mai han sei zom ve ula soi ma sale ngai ma ha nia anh khen saber tur France le Morocco tang khanin niam France hi atira tang to khanin khel chiat em man nation lova inel na chan ma tang to khanin champion tura be sei jinga mi kha chun ni ngal ringo ting ka siam player nei dana tang kan karon soi kim to vi o gresi khan Mbappe te goal sari khung to an ne chu ba ga Olise match nga assist voi nga nei thei an ne asir le la ya tha veka Dembele ten omboka chu ba ka an second alu tur pon Bradley Barcola te desire duwe ti te ponama an panna bera midfielder kan nga ya po Rabiot de cho meni no ma thak turin kan te la om chen maya hang te kha midang squad dang han en phaison in a cha thavi wing ka real squad hi defense po an tha pa ngai viewa William Saliba ti te an han kola French hi Morocco ne hen mu nom donin ka ria Morocco hi nia kha Ismail Saibari tarma Bayern Munich striker thar kha ain hliama wa khan hamstring wa khanin minute som ni pa ni na ka hanin Canada nen khel khan Rahimi khan aron tha ka ani hi a khel dong e don lo hi la ching lo wa goal thum khung to ania om lo ni chuanin Morocco tan chana na sa takani ka ringa chu ti role ro chona ron thak tu Rahimi kha a khel che chung lova ani po kha in ma na tlak tak tur chu ala ning ka riatin an midfield ni china so yang khanin young player dong thei tu rom dewa ka mu ania body kha ani po kha Olise na check tur te kha chu mu nom don khopin ka riatin chu ba ka Morocco an khel thato khop maya si World Cup nu nung bera semi final theng thei an lo ni bok nen tung kuma po semi final ai sang final ten be sei le to atuna phei chuanin tin chu ba ka soidu pakha chu player no pang kan thut tir lama te World Cup tan ma kha chuanin group stage thleng po khan anianga round of 32 thleng pon player no pang ron thathar hi an wang kan tia kan mu don cha win ka ria chu adot le king kan lun nga langa port Spain le Belgium a hianin ta po hianin ka soidu chu an defender Kubarsi te hei po hi young player award dong thei tur chu ning ka ria ril ru fi me ma ala no pang view chung hianin Barcelona tan rin rol an ni pha ka tin Spain hi champion tura kan rin kai jinga chung kan da dewa chan chu nia champion zia kha an nei ve riau maya Morocco po khan ni thawan sin hang kan soi mai dewa Canada ne na nin tum khanin a bet zo ka tang si khan voi nga chau shot nei si khan voi li kha target ang kaltir theya chu tak voi thum chu goal boka a bet zok ni chung si khanin champion zia khan nei riawa I Spain po chu ti bok chu nia goal an la chu mi lawa tun thlengin ani china kan soeng deuh khanin Unai Simon kha Golden Glove dong thei tur deuh hanin kan huwa nia keeper an nei tha Spain phei hi chu David Raya le John Garcia an kolboka La Liga le Premier League Golden Glove dong ve amaro chu po John first 11 an chang phalawa an lo chan kher po hangai lawa hei tuna phei chuanin kan huwa Golden Glove dong turin Unai Simon kha chan sa thato hle ka ria tin chu ba ka Portugal ne tumhan ka be sei lo deuh mai Pedro Porro kha first 11 an ron chan tira right back a hanin amaro chu khel chemi lova Lorente kha an da kan ring dewa Pedro Porro kan hrianga season liamta khanin Tottenham tan a khel thadu tuklova an relegate trepa chuti rol ro chonin attack nuam ti chi ani po tlar malam pui nuam ti chi kha Spain tan enge Cucurella lo omboka left back a side back chun nei thatho khat viewin ga ria defender Laporta omboka Manchester City tana nge champion theina zong champion thei omboka tin midfield an nei tha em ni china so yang deuh khanin Belgium
Belgium midfield ne nei battle tur te poi mu nom le donin ka hria tin chuti rol ro chonin a in nga na tur deuh ka ngai yamal hi khel thaviu tho si hian in beisei la phalo deuh ka tia season top lama Barcelona ta na nin hliama kha la in dim deuh ma mai mo ka tia Portugal nei tumpo kha Nuno Mendes a chu ma kha chu alang lu tuk lo khop maya goal khat chau la khunga man of the match te han ni ma se ani hi a khel that hi ngai donin ka hria Belgium laka chonin harsa lo taka an chak don ani chuan amaro chu harsa lo tak khan ti khanin game ol sam tak chu ni bi karing tolo quarter final line ni towa tin chu baka Oyarzabal an omboka ani goal li khung to ania goal khung tur lu tu khi ni thin lawa Oyarzabal an manda ni chu an ron le dewa false nine ang deuh hian asira tlan Alex Baena te Yamal te tan space siam tura ron tol let thin deuh kha nia chu ti ro ro chon goal li a khung to a Spain tan tuna inel na chon khung hnem bera ani po kha ngai tha thiang don chung lovin ka hria ani Yamal an venu tukna lama han ani po goal score thei tho ti kha achian to wang khan in Belgium defense hi an mai thiang lo enge mu thu thiang an ni lo ti teng an ning ka hria tin chu ti rol in Belgium base in phalo gan tia tun World Cup tan dona match stop bera group stage match stop bera an han chaka round of 32 han lut ram khania chu ti ro chuan round of 32 a Senegal laka 3-2 in an comeback in khel mu nom lu tuk maya tin an match nung bera khating han chak le ta boka USA laka team tha an ron ni le toin ka hria an coach hi a tha khati boka Rudy Garcia hi thuthluk na huai sen thak tak hi siam ngama an match nung bera USA tumpo khanin Lukaku Jeremy Doku le Kevin De Bruyne ta tuma kha first 11 a chantir lova Doku le Lukaku kha chun lutira Kevin De Bruyne phei kha chu a lutir lo tlon thak maya 4-1 khan an chak ta thowa thutluk na huai sen thak tak hi siam ngama a tha ka tia tin Senegal laka po khan an chak chan pakhat khania Doku le Kevin De Bruyne kha khel thaviu ma se danglam na siam lova an omvereng kha enge atula ti lova aya danglam na siam thei tura arin kha alu tir mai ming lian player langsar kha hlau lu tuk lova thak kha chu an chakna chan po nin ka hria Belgium tan chuan apoi modon leng ka hrian coach thutuk na siam po hi tin chu ba kha Lukaku garon khel tha chho le ta view boka Lukaku omlo po ni se striker Charles de Catalare oma Atalanta striker ani po match nung bara goal ni aron khunga arin tlak chho view don bokin ka hria amaro chu an pannalai deuh tur chu midfield bok hian Amadou Onana in hliama USA nen tumkhana ani po ACL liam wang khana nia alo bera tleng bera thasari tal chu cholongai dona atan chun World Cup a top to angai thei dewa amaro chu amaron thak tu vanaken kha khel tha gola khung ba ka assist ron neya Spain laka lau thong lu tuk tur chu an ni big lova hi in tum tok tak tura chon kangaya maro chu Spain chu kada sang dewa adot le chuan in Norway le England hi hmunom tur tak ning ka hraboka Norway khel to dan kan hmunga an kalkong tur an thlang thiam ka tia match to bera tling to sa chungin France an tuma Brazil lampanga pool lama kha she lo chung khan in France laka khan in Haaland te han lu tir lova Brazil tum khan hupur lo ti kha hria ta tin an hne ta reng boka England defense ni china Gracie soyang deuh khan John Stones Marge hi le Nico O'Reilly ten oma Manchester City player ni Haaland City player lo ni bok nen an ni in check tur ka a hmu nom doning ka hria kan soi thina England tungkum World Cup a chun an defense an thatok lo em Esri Gonzalez Jet Spence soiselan kaina sa maya amaro chu Reece James aron let thei to don ti an coach Thomas Tuchel na soya hi England fans te lomna tur pakhata ning ka hria Spence aya James ron nom tur hi an thasot doning ka hraboka chuti role ro chuanin match tin mai an defense a pop ti kan hu theyanga Haaland han lamha chon don nen hi chuanin a hma ayan film khur angai doning ka hria ball ka nga le nge ground ball a po ni se tha veka Haaland chu match ma sa chiang to chu wang chuanin a hma ang khanin Esri Konsa te po nge box chunga hlo tak tak han tackle te kuan sa te po kha kan hmunga red ka tan hmunia khatiang kha an ti lo deuh angai doning ka hria chan chu Norway midfield an enila minglang sar tak ni si lo khan Sander Barge te le Barkley Odegaard te kha Brazil laka khanin nge achung nung zo ka dominate zo khan ni theya chu England laka po hianin zoom sol all tur running ka hria England midfield han thaviu ma se Bellingham goalie khung to ten han oma chuti role ro chuanin Norway midfield kha an chechung big lo ti khani amaro chu Norway po England ang thawin defense a thatok lo wan nia an defender lang sarber po Christopher Ayer khania Brentford ta na khel phatrok khania ani pheju kha manzana penalty in la choi le ngala a defender ton shiat nga ber le lang sarber turanga in khatiangang thaka a che ni kha chonin an chaklo a hnai ve deuh bok katia tin chuti rolin Norway an hmunama tunkum World Cup ti hlutu te jinga mi an nin ka hria ma hana soi towa an
chaka an lom dan te kha nge an king pui te ta nang ngei om lo tur si le anin au phur dan te po midang poi soi si lova hanin au phur le han in ti phur kha an thiam me ma chu chu an tan om ka ti boka an ni hi an ti fu phei chon champion thei tur hi la ka da e heta a hnuai lama en le chon Switzerland le Argentina nin tum don ania Argentina game chu kan soi to a Switzerland kha nia an ni po anin nga na thin Zerdan Shaqiri an chol ve ta player lang sa lu tu kan om lo kan ti rol khan Granit Xhaka ho in an khel tha em a group stage atang to khanin leader ni chung khanin an ron khel chho char chara e tuna quarter final an han thlenga nia amaro chu an ni po an attacking midfielder Newcastle in an dormek Sandro Tonali thak na nan du Johan Manzambi kha a in hliam hlo mayan match na nung bera Colombia nen tum khan bultan ngei tura ring khania anu in warm up na hana khu patina pala ani po Argentina la ka khel don em chiang lova an a khel lawani nga chuanin tlarmalam chu an bil deuh hlek donin ka hria tukin jing lampang game te po khan en chuan an striker Noah Okafor khan chance voi tam kha aneya amara chu kipara pal tlang hlei theilawa a finishing a thatok lo ti hriata Manzambi kumina ani po kumsom ni chau alania young player award dong thei tur zinga mi ning ka hria I a khela hmuna ma sira le la ya tlan thei ve ya tlan chak boxia tharumanga boxia ani po Argentina tan ven big so lo turani a khel don chuanin tin Switzerland tan Noah Okafor ba ka Xhaka hala khel tha thei boka Ricardo Rodriguez tlar tunga nombok ne tin ang keeper Gregor Kobel Dortmund player ania indel na sanga khel thang an ni wang khanin an Zambik lawa an game hi amoi boka Switzerland chu ti rol ro chun Argentina kan hrianga Messi nei tu an ni miawa ni 2-0 nuwa 3-2 han comeback le thei khania ro pui ve hrim hrima in chu ba ka danglam na siam thei turin bench ha po Lautaro Martinez te le Atletico Madrid coach Diego Simeone fapa Giuliano Simeone te an lo omboka player an nei thatho khat viwa amaro chu an ni po ni china kan soi ang bok khanin tar hnunga pop ti ha hriat theya an game masalam kan en chuanin Lisandro Martinez le Christian Romero te in kop khania ania kan en chuanin an ron tol chuak na sa ma goal khung tu po khania Romero te phei kha chu ball ka an ron mang tangkai kha chu thu san ni ta se an ron tol chuak na sa ma thina hian veng zo lo deuh thin te hen ka muwa chang chuanin an ni po ama ayan film khur le zo langai dona Nicolas Otamendi alo omboka player senior world cup an champion kumpoa an rin rol ni pha khania ani ho khanin an ron khel thasot tura kangaya chuanin ni zana bo hun top dona hanin Scaloni khanan lutira ani yang defender ton hriat nga ril rufim puturang kha an mamo ning ka hraboka Argentina hianin Argentina hi ka on de orle ka Switzerland la ka chon an chak chu ka ringa an lo chaka semi final an lut ani chon Norway le England a chak zok an tum don a tu po hi tum don se hmu nom donin ka hria chu ka hmu dan ni mai te se quarter final a chon te kan soi ngan soi ngai no ma kim chang viau to France le Morocco big lo hi chu adang ho hi chu nakina hun pa nga ya timeng hun da khan nasa zoka o kim chang zoka chipna hun te kha kan nei thei don in kan ria chuan chu wang chuan toite te in kan clear thuak nga amai ro chu France le Morocco chu tlem chuan kan cham rei dewanga anni hi an khel thadun khop mai tun World Cup khel me ka hian team lian anan ma chom ve to tin an khel dan pon chak so dan te po a tha chho viawa Francian in Senegal kha 3-1 in anan ne phota chuan Iraq 3-0 in anan ne le chuan Norway 4-1 in anan ne le last 32 a Sweden 3-0 in anan ne le ta chuan last 16 a Paraguay 1-0 in anan ne le chu an game hi a tha chho khop me voinga an khel to goal som pali an thuna chuan goal ni chi an la chuani an game chu chuan an tlarma players ten goal an thun thei an hla umzia alan tira Mbappe an goal sari thun towa Dembele an goal li thun towa chuan Olise te Dizardue te le adang Barcola te pon hla ma chuan an midfield an thatok viau boka Robiat te Chomeni ani mo manukon ni mo tiangkan an nget tok viau an defender te pon nget ma Saliba hoin tiangkan an hanin lana yan tha man ni hi chuan Morocco nen hian voi ni hian lo intum to a intum World Cup ma sa khan semi final a khan intum ani ta khan France khan 2-0 in ne nan changa chuan
friendly match hian voi khat anin tum to ta chon 2-2 in anin he to ka i world cup masa anlo ne to ani wang khan ama ai khan france tu nan thap ma zo ka ngai na te o ma hai olise te dembele te barcola te due ten ron kel thale zual bok nen chu wang chuan an morocco la ka hian rin kai zok an ni in ka shedewa ke ma chuan tin africa khomwal lampang khu francian khomwala ram tam takhu an lo op to thina wangin i khulam pang khomwal conference chu an un ve de sim boka tin an game khel dan hi ai in ang thokhat de boka chu wang chuan game in anga chuan player ni thazok le squad cha jok france chu kan da chung nunga chuan ne morocco hi tun world cup khel thatak men ne muno man player sang sang te pon ron soi to a i brazil ne na in khel phota team tha world cup champion ngun ber voi nga champion to 1-1 in ne to ka chuan scotland laka 1-0 nan chakle 4-2 in haiti an han ne le chuan i champion turarin kai zinga mi netherlands an sunga la last 32 fiana hau takan han ma chon ngal panga hun pa nga ya 1-1 in golan chu ma sak nu in 1-1 in an ne to ka penalty shootout an han chaklian vani zuita chuan i last 16 a chuan all samzokin athling tu canada kha 3-0 in an sopta an game a tha chhotel tel ni te poina langa i chuan i voinga an khel to hian goal so man tuna goalie an chu ve to a chuan an that tok zian lan tirin kan fian ni hi an golden generation takmek mewania i world cup masa semi final hian an lo thling to a chuan i afcon an che thachun zoma final an lut le a an rol tharte an tha a ti under 23 under 17 ten tha ka tiang players no pang tha tak le senior to sok tha tak te ton sian nga zok te kha an koprem hlom khop me an ti ma hian chu an din mun that le zo na te poni in kan ria chuan i in kel munom dak an lan tir tura kan ngaya an ni hi anin ne tok viau tura kan ngaya chuan france kan da sang zok de uleka chuan i spain kan soi chun zom lo an ni lampang tri deu kha ni chuan spain kan soi le belgium a khan kan lu tanga nia toiteng kan soi tong ni an ni hi chu nia spain chu an that sia kan se tuan an thatel tela portugal team tha laka chungnung takin an ron kel chuak thai game munom chon goal an thun boka ni goal kwa an thun to line goal an la chuami elo chu chuan an team hlau omzian lan tira i defensive midfielder tha berangai le fing thuak tha cool rui mai a huna game potmuanga huna tirang thei ni rodrian ne ya chon attacking midfielder tha ball thiam petri ten han nei deni olmo ten han boka chon i lamin yamal han choma tiang khan an defender kubarsi ten munom bok an game an munom le zual na ka ti chu i an defender ten tlan chuak na sa kukurela te petro poro te po tiang khan game munom takan khel chuaka an defender ten tlan chu wangin an midfield an mol lai kha aphui le zual ta kha game munom zuna nin kan ria chuan belgium hinia basei phak lo nan kalbeu bewa i tuna quarter final hian han thlengta amai ro chu quarter final an kalkunga hian team lian an da tum lo ti thein kan ria senegal an tum kha team lian an tum chun chu ni te umeya kha an thavia senegal chu amai ro chu team lian tia soilu tur champion tura rin kai khan la ni big lawa egypt nen 1-1 in ne to ka chuan iran nen golom loina hin ne tok le new zealand 5-1 in han sopa chu min huwa chon senegal laka minute somriat le panga thleng sian phura sin hian phura ni minute somriat le parukan su ta chuan hun pek bel minute za som ni chuang na khan penalty an mu mangin an tlang penalty an pen goal an tlang shama chuan USA athleng tu an tuma USA chu team tha ngai khan ni lo shima chuan an han lu ta ni goal som pathuman tum to goalian chuwa soita kan khan Spain laka fiana hau tak zo kan han ma chondona eng din mulangen dinang ria ta cha kom to chuan Argentina le Switzerland kan lut ve lenga ni Switzerland hi basei aya che thati meyang atira tiang klenga boruak thatak neya han thleng sang turangai lutuk le rin kai lutuka soihlo anni lo amai ro chu an khel hi ang heta an che tha chho khop meya
katan nen uanin nia anin he to ka bisi an phak lo photani chumin huan siam tha Bosnia 4-1 in han sopa atleng tu Canada 2-1 in han ne le chuan Argentina te group mi Algeria ka 2-0 in han ne le Colombia nen anin khelta tu kin zinga Colombia hi helampang Argentina te omna lampang antri hi chuan Argentina ta na hupur omdek bertura ka ngayania chu an khel amuno min an cha em Colombia chu an han pet chuak ta chuan Argentina in tum dona chuan i Argentina chu kan hritwa Algeria 3-0 in han sopa 2-0 in Austrian soplea 3-1 in Jordan an nelia Capo Verde laka lauthong thotep te panom nun 3-2 in an chaka chuan ni zana i Egypt laka sinian an purma sa thot lauthong thotep pok in chuang thei mi alo chapo turom mi alo vin 3-2 in an chakle shama chuan an kal chodan hi i final lu zia mangyo kan ti de leka i an ngai nom ang ringa chuan gol som pangan thum to gol nga an chu thunga chuan Norway le England in khel tur hi ani poi munom vi tura kan ngai ka encha kan nia England be sei an achangin an khel tha changin an khel thalowa i Croatia laka 4-2 in an chakpota be sei phak ba ka khel tha tin kan han fakluai chu minua doi wang te poni me the gana nen golom loina hin ne tok le chon an ne nge nge tur ngai Panama 2-0 in an ne le chu minua chon diar kongon ma chona ani po ne nge tur ngai zinga men amaro chu golan chu ma san chaksha ma chon Mexico an tum le i an chakle ta thleng tu an ne zui le ta i tiang khan quarter final an lu ta Norway ati munom takania atira helai muna soihora kan ne apokhan dark horse tura kan ngai zinga mi rin kai ni hloi si lo cha thatur kan ngai zinga mi khan nia quarter final talan thlen karing ti kha ka soin ka ria chen hei quarter final ron thleng ta an game hunom halan an cha thabok ne chon England ne hen kel tok viu tura kan ngai gol som pani ngut an thun ton ni hian amaro chu gol kwa an chu ve to tunga an gol li chuana kha i France khania kha chon BT mani wang khan an gol chu tamte point om de kon tia in khel munom tak tura kan ngaya chuan i Gracie Zong khan min zot ve che lo nang chu final in tum tura ka ngai hi i kan soi ve shim shimanga rin thu mai mai in an lelam panga hian kam hu dana chuan France le Morocco han France en tlang kan ring dewa chuan Spain le Belgium Spain an tlang kan ring le dewa i France game ang hian khel ang hian Spain game ang hi anti lei thei tlat lo ti mai ang game tiang ki khel haran ti chinia semi final in tumta se Euro kan lo mu to Spain kan an kat kola 4 enge ka tiang golian tuna France go tun ka soi thi che te lo tin kan ol sam deu nan ne ni tiang khan kha tiang game khan ni le kan ringa chuan Spain final an lu kan ringa chuan rin thu ni chu le lampanga chuan Argentina le Switzerland khan Colombia khatlang se chon Colombia hi South America khomola min ni wangan ain khel ngula in chiang me ma team than lo ni bok nen i Argentina chon an huputan chon an hupurom ber ka te ma ro chu i Switzerland nan pet thlawa chon Switzerland la ka chon Argentina chu an chung nung sata voi li in khel to voi thu man chaka voi khatan jo to i Switzerland in Argentina lan ne lowa kha tiang ni wang khan tlang mai ngem o kon te chon i Colombia ai chuan ni Colombia lo tlang poni se England le Norway ka chu Colombia in hupur om lo zo ka kan ngai jok shim shim ma tira tang kan thlirin chu tin chon an tlang mai final an lu le mai hi chu kan be sei de ule ka be sei na in Spain le Argentina final se chuan dream final tak khani kring ka en chak ber an nin kheli I finalissima kha khel se chuan game tur riat dewnga maro chu an som ta siana an khel ta si lo final in tum se chon amu nom viau karing Argentina chung nung shet an chak shet karing Tharan quarter final big box an du tok mai ngan kina kan la ron chule zel dona ta khan chip chai de zokin players te po han soina hun te po om thei tur angai la te chon voina Gracie Miron tel pui the kan lom ma hein boy le ni te kan sha up zo chak je hi kan nga ani kan zo le du te chu hei
ataka tong ataka khelin ni ta fil ta cheng ni ta ke ni cha heta kanon enle news vela kan mo ba hi India ra ma han tin ne me che football hi akal eng din mun chang ni ti kan share chiang lo ma nang chan share chan karinga i India ra ma hian mo tu na te po ai in khel mek ta IWL te po he che football hi eng chang nge ani khi ta world cup te hia te po in ti ga kan khel ve theyang be se na te o mem ti te ka share ta kom Oh, football shim hi chu India mi pa le mai chia po hi grassroots atanga kan tran thathi apoi mo ka dia hi kan ke mani ya India ra ma chuanin kan ti that ber ngai grassroots atanga kan tran thathi apoi mo ka dia chuanin mai chia bi ka hian lu tai la mai chia hi ka shiat so lo chuanin kum sang ni le som ni le kum sang ni som parukhan Indian Women's League ti hi kan khel tran ani chuanin ala no pang ma kan khel hun chung po ala rei lawa chu ani chuan tuna hianin professional anga ka lu po sang ni som ni ang cheu kha ala ni ta ni chu kan la ran rei lawa chi ti chung hianin enge Meisia shim choi kan du na le he India footballer i international match ate kan lo che that ve ze la wangin nge Meisia te kan lo hlo chho ve ze la sponsorship te a tha chho ze la tu na hiangin kan sei du chu min zo na tam bera chon e zon na tlak ani MT hi apoi mo lai ber kha min zo thin khani in ka she thina tu na hi chuanin a tha chho ze la khatiang ang thleng tur kha chuanin ma se a top level han ni ve nga ya India players se kan han ni lo khan kan man te hi atawa chu tu na hian India ta na kan khel thei pho chuan club pa kan velu kha asang ve le ze la chu enge afila khela ma son chho ve ze la chuanin me che football shim hi choi kan zel hi an la tuma promote zel an la tuma chu wang chon khel ta kan ya ma son zel ti kha kum telin ma se he ISL ti ang hi chu ani thelo Indian Super League kan ya sponsorship po adang ta ke ni chu I League ni pa I League nen hen rank khat kan ni ang ani chu ani ta chu beng vai thak le me ani le ta chuanin he mi cha te hi in khel tak tuna po chu Mizoram atang phei chuan Sindhi nen chen lo ni ta pani cha Mizo Pathum ka ra khan Mizoram atang chawng chu pani chen ni ta ta khan eng ti nge kan Mizo no panga te po football tui tak kan tam hle ni tle ro zinga te po khang te khan eng ti nge an ron kal chau ve thiang eng ti nge ron lu ve thiang tla pa te khan kong in thon dan te omangem club phi chu tuna hianin trial te an ron neya Mizoram ate po club trial ang te po an ron kala ti khan an ron zonga scouting angin club te pon players te pon ron zonga chu mai piala ma chuanin zirna ne nakal kop thei tu te hi an du tel ta ni tu na ka umna sethu wa te po an university eng university ne amin kha ka thei hil da Chennai a kwan Kemi sethu FC nen hianin anin collaborate anin thungzom ta ni chu ta po chuan le khazir zoma an academy a turang khan players an zonga trial ten nei thina khatiang kha enge trial neu hi atam ve a tapa khel du tak chuan lu chho du tak chuan ke ma ngai po hi ka lu chho dana kha chuan Mizoram team a kan kala ti khan Mizoram team a kan kal chuan national te kan khela Mizoram state ta na kan khelna khan scout tu khan lo oma ti khan min lak lo le club pa trial ang khan tuna IWL di ka hian a khel thei so ve du name lem no mi ani chuanin top nan tak hei chang thar jinga football kan tui Mizo chu football tui pui nam kan ni a khel thei po an tama khangte no pangchok te ne na khanin cha do enge ine ile top na ta ni do pia khano pangte fuina thuani emo eng thu po nang ma nei lo experience chang te po khana nya cho ka thalai puite ti me ang la football kan ezon na kong sanga football khelo po sports ani emo na dang kan thok ani bon taima takin rinom takin ti la hai kan ram le pathian tan tin theitop lo chhuat thi la rinom tak le taima takin kha
ka idolina Ronaldo ka du na le ka ngai sana ama enge kan idol te kan ngai sana ha ke ma di ya kan nu na ataking kan lan tir ve the ni ti kha teimak na le rinom na kha lo hong se la su su pa cha du ni acha le mai ale pine hun lu tak seng ni ron chu thea lom thu kan sei le atini kal le zel to ra po ton ai sanga Mizoram le India ram ti ming chatu lo ni ze turin du sakna Runmawi TV 10 kan hlan se ani ale kha zo hoben kan hun man thei zo ni a thidu zong zong chu nga lom thu kan soya ka ron chu le vat tu ra be siang min sa bai chu nga lom thu kan soya Thian pa ke ni in sakna le akai noi vela thok thin te hi ram tuile lo le zan khat mit chin to pal om thea hian kan din mun hi a cheria win ka sia ingai tu ve nga yem ke ni te chu let's day department MBOC WWB noya cheng somni panga lekin registration katia thatin membership ti nun nan cheng som pek zia nga ya amai ro chu thatin pelovin kum khata za somni in apek tlak ngal vek theani team membership fee renewal fee hi kum thum thleng pek lok atheya pelok du tan apek the reng boke ham thatna sang don theya ri room thila po cheng noi thum thleng don thein ham thatna kan nei bi ka si in sak le kai noi contractor ma midang noya heng na sang thokte India khole tui kum som pare da tang kum som ruk inkar mipale mei chetan the building and others construction workers welfare noya ham thatna nei turin membara anji elu theya member na thona huna che chulna awanga boralte cheng noi thum thleng adon theya natna dang an na thona awang nilova boralte po cheng noi kha thleng pek ani theibok member boralte vuina sen sole nupui pasal an nei na lom puina baka an fate nupui pasal nei na lom puina thlengin andong theibok member me chetan po naute an nei na lom puina andong theiboka fa pani an nei thlengin ahuam he scheme chungchang hrechiang du tan District Employment Exchange Aizol Lunglei Siaha Champhaya tele Lesde Directorate Mineko ate zo fia the reng ani